Hello, greetings to you all. Achibi idu pal humaya nidia garne. Isor ki bishi dhanyawad dia ase. Aro apni kan sob ki isor murum tangor salam jonai dia ase. Moi achidu yadi apni kan logodi, especially youth kan gi moi challenge ekta ani di boli monase. Aro moi la topic shuru nogura agedi moi yadi Bible verse ekta puri boli monase ki First Peter chapter 4 verse 10. Each of you should use whatever gift you have received to serve others. To moi koboli monasegi achigali youth kan na jawan jukuri kan isobra iman Thailand pal digina tagilibi ituan nucholagina explore nugurigina kordi ni poidaga na time pilai poidaga kan youth kan beshi junase ituan saile beshi mundo kasi noy moi yadi based on my life mobi example ekta apni kan gi koboli monase moi bi ekta hindi ke base moi birabo na bare kuti chabo na bare holibi moi time do ini waste kurigina na poibu pabigina mobi isogi pratna kurina taibra mogi ki Thailand digina se mobi du chulao mobi ki gani moi gani bi manogan gani bi pal holi mobi kipa kham ekta du kuri hoina moi yadi computer kan chulai gina moi paper works kan photo framing kan na xerox lamination idu kan ki moi kuri dage aro moi duan khuri gina tati bra moi chutu mudu earn bra do moi inika hi poi dagili moi bi nijor pet phali wo gani moi bi chutu mudu ekta to khama bo na bare do moi bi alak man wangi pet kurina na thaki moi bi na to why not you have much potential na babi sabi na youth kan na chigali chawan chukuri kan apni to babi le do teng hatti ka se birabo pare chabo pare sok jaga di aro apni sobra iman bal gift na se apni bra napi sare garne ase noile sob manona itu dunia di mokan kisemekta noile jaga ekta dido kipa kamekta karni do sobra mokan sob ki gift na se do itu ani mokan itu discover koribo lage koti ki koribole mokan nogodi mokan pura ki koribole sobra mokan gi Thailand digna se itu thuribo lage itu chanibo lage Helen Geller na taira khwalaga kot pal ekta ase ge I'm only one, but I'm still one. I cannot do everything, but still I can do something. And because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do. Na kiman bal kwanis na itu dunia di sop manogani so purpose ekta do ase do aro talent ekta do digna ase do to mokan itu ribo lagi ase manu sop kane mokan isobra kiba kamikta nole kisemekta dido koribo phaya laga talent digna ase na itu bra itu gift cholai na mokan life ake chabole garne mokan bi koshish korbo lage kamduna thamor chutu noy do li mokan kinika mon digina gore itu ase itu anda brai murka hoi jai ine koi daga nisina mon chigi oli life to na chutu fresh shuru gore do li moi mokan do chutu ase koi na mokan chutu nisina na babi bolage beshi importance di bolage aro itu bra mokan life age jabo garne koribo lage ne ole apni bi acting to success hobo create your own opportunities ache bura shuru koi na itu video sagna apni bi iniga kamekta aro apni isobra ki digna se ki gift digna se dukan apni bi thuri bole chani bole koshish korbi pratna korbi inia wale na apni achi apni itia apni thakya laga chaka bura thur age loi chabole isobra apni gi modat koribo moi last day do ko mona se ki don't wait for a miracle to change your life but let your life be the miracle to somebody thank you our next video di lo koribo